Karbi Longri Abirta pen legit kramsa non birta ang ton pen langpon sinang. Kidam tengar ni stami preexam MSc conscience ki parlopon angkang along stami Karbi ang long BTP atom pen unity victory pen prosperity arili paman pon bom ason thak thaksi phaikunin phaikriner ke parni stami lumbajong MSc conscience angkang aparman stami lumbajong MSc conscience ki parlopon Dipu Boys High School patu aklamalong unity victory lapen prosperity arili paman pon Labang surili long sami alu hiaman pen ML bedasing engleng ML dorsing ronghang Karbino termakas konsul CM Dr. Turam ronghang MSc juri timung EMS MSc board chairman pen chenglok is Karbin long BGP amai pu konchun bang atum stami chitong dun MSc Junity mung alang ni mitang jungjung akhiadat mati MSc abainong pen sami lumbajong MSc conscience ke parlopon angkang bang pokep himipi atmo phan sami inudulong tangka sripli alo check sami kiron pajurpon Lapen Karbino termas konsil pen sami labang pokep himipi atmo phan sami CM Dr. Turam ronghang pen inud himipi long sami tangka suri ke pi pajurpon thupo busi CM Dr. Turam ronghang pen lam chapi dum thu Majong angkang along non kibang ji achiklu kaching tu rasa emo kangpu ponji pinang anduji busi CM Dr. Turam monghang pen pachini pon women hostel pulo lapen ke isia bang ke hola sel herdo patung phan ladak pen pu pono lapen dakang puji binong je bang ke monala tum heklong pomo achiklu prai Januari achiklu ningkan kimi rata phan pinana sayang deng dakit idui international sports complex indoor outdoor bang swimming pool or international standard lapen auditorium hall 3000 capacity Assam long 3000 abelang non ke pada kola khetro ta 1500 bed daga 3000 capacity tara langsung long ata impupo lapen chenglok akaprek asayang deng war pen chenglok kijuna lang pen chenglok lapen ge akaprek asayang deng kang puto pegji da international laso stadium dang pupo laso indoor stadium ta las lapen bus terminal dang pupo lapen ke track terminal dang pupo lapen rong khelan long market complex dang pupo lason dakta si rulang so banaya club hola tamil hai dang pupon po asona sayang dang do pik kang puji lasimo chiklosi la bakenang duman khampo sir itu Assam government 1000 kilometer Assam mana phase 2 kita yang ponto na Karbi Anglong to abangke dokmuka pen up to hu kohora dokmuka balijuri lapen ke ko damno rongmongwe ala sotwar lo la sotwar ke deng ponel lo lapen ke prabjin pen tender ko 15 December se tender ke pen best Karbi Anglong ke moithalang so tika hamren lapen khandulia toan lapen dipudon sire kample mom lapen ke hodak toa lapen ke la 5 kilo pen hulang kaijan gira matwar lata deng ponelo tapin asam mula pen gali lake hola ke ms scheme se ke Assam government asam mula festu ke deng thalo ke mata dokmuka rongmongwe lapen ke 84 kilometers total 300 crores plus lapen isia bangke homla phase 2 bangke holake boithalangso tika hamren khandulia towa 67 kilometer tokobo Borpothar police station ke parlopon angkang NS39 to warpi along sami raikom sa kia tumpen anibang ason thak taxi hemkong long kedam ke bang along sami kelang dun chari lapen kiri ke kuru sai deng bomba force ason thak taxi phaikunin phainer cap arnis sami anarlo por phai krinia por malompent Ihum a truck AS0286966 afan
Raikom sai ki tumpen ki hondi ki duga jok si labang so truck pan pasang nun si Raikom sai ki tumpen labang so truck long sami kidi ki kruka sai deng pon lo thoila engkoi ra truck su phari mate kovia kreng sami long pon lo kovia kreng thoila engkoi ra truck pen pang rumpet pen kuntel kri truck sian duji pusi borbothar Raikom sai ki tumpen pa chini pon labang su truck te warabang pu mate labang su kovia kreng pen ta chenang chiga bang pu amen labang ki sahadu ali pusi pa chini pon lo borbothar Raikom sai ki tumpen labang so truck kovia kreng lapen ke chenang chiga bang pu pan sami alang li tumpen spari deng pon si saya ron teng pen klem pon lo Dipu Police Station ke parlopon angkang kakatirong hangrong ahabar borsing timung arong ameker surenderang lapan ke acor minuti rong parpi atum kali pan kardom pa join event pinanso bangni tuma meka janga hutsi radatum todam pakpansi kang sayaji pan bandu lapuson kang sayaji hud hurka chudura por hud Dipu Police Station along ke do Raikom sai ki atum pan palidamsi surenderang lapan acor minuti rong parpi atum pan Dipu Police Stations along an vandet si alang litum pen sparideng ponlo Olam ki aputhak Dipu Police Station salong an lamphoi paledam si kedam tang phaikuni phai kri trok siani borsing timung arong ameka rajendra be lapan ki arun be atum phansami labang hani atum phansami Dipu Police Station salong kedo Raikom sai ki atum pen neping nang bonsi Dipu Police Station salong case number 114/24 pabon ponsi labang hani atum phansami neping nang ponsi hemkang sam thapon thodlo Pini birta bangkil an sekang ton poniglo do me thangme kardom